Ki gol to lang phat ipat diu hitan na napon savin in nei te hin olanga ho zo se napon savin hung phevin langa hin program pat na khat nei tawte phat zo ngachi waltan pungsagi waltan hi jena chon bon savin to han agan na thei chan ke pan ding ngai to hitin tinga chu ipat na taw chu opening prayer pa tham cha amain hung la pi pai vintin aban bana chun I hung kip tol diu hitai Tun Pa Thangsa KWS Chairman. To begin our evening with a word of prayer, I now invite Pa Thangsa, Chairman of KWS, for the opening prayer. Kipamen program hojo si ando na digil pati ingat tao na ananayot tao te. Kaya now kadam na hunjing kapaw ting tao patin tunin ni ko. Nalungsit na nangay doon na nai chanova o pat at sisa nang man at hu ala ka na say toho pakay chanu tunu kon khatinga naunu kon khatinga uno kanawo Neopi king na dinga in sumiten pakay Lhahdoh na kin programa ni kisi may hizong le tunia pakay kinho bol theding anei koi ta chi nang ma ka thangwa ne he chikin hung ke bowling sunga pakai program sunga boina imam hela dam sela phan ho pakai ka chai theina devin he chikin sunga mo puna kin ailule to sela sading ho zo sinang man hin mangcha nang man ka phan ho alhung ke za e puiwa e chai sa diu nga jin ka pakai Yesu Krista min thing pan ka taw ne amen Pa Thangsa KWS Chairman sunga ki pathu savin tu na ba na hi welcome speech hin welcome speech sukin kan saving ding hin lebon savin masapenin mi bezo silim na kan piwe no team ne wen na ki good vintin abana ma ban ban la mai sam lui to na chu de hin ki chu nu lam team ne na ki gon pi di vintin tun no team ne chu aki bot saya hile aman he chi phat chu hung la pi vintin ama zo le sei banga chun hulam themin phat chu eni gikin pi devin e che phat chu ama jang sei no ma amle e cha a chon la pai pai di hitai tun no them neu phat pi Ngày ôm đã kết này
sinh xuống đi ngày tranh cho cô đọc xe luôn lặng Christian in xuống mong xin tôi mi pi in bon chavin mi simu hitin kema in okingin pathin koma tauna hin thumin kate vale le si asungam thil zo si chule ki zo si jong isimu wa pakai pathi nangma neopi anuai sunga pana nehin china nehin ven bina damo tam ta hin zo jong le tam the na in gal zo nehin pi a kisu khana the tam jong le na in ven bina tu ni kho pakai pathi keng nei jinei thi dinga phat hoi phat pha tam nan pi ta jin ke pa thu sin thang wa na kan pi vini hi pakai pathi tu pe ta hen he pa na cha mi ni chun chol nam jong nang mang ta sa ha na dam thina phat thei bu ding jong ka ta vini hi chule alung thi me hin lung gel ngai to hin e cho zo siang na man phat thei bu ding ka ta vini hi chule pakai pathi alun na te adinga ta sa a dam thin le ke pa na le ama aluna pa na en sumu hitia chu nom na le ke pa na cham na lung mon na phat thei bu ding jong ka ta vini hi chule pakai pathi nang ma lengam ke lina dinga jong pakai nang man phat thei hin bu ding jong ka ta vini hi i cho zo se hin la chan abo thei bu he pa i jong le nang ma ko nai cho zo se chai mo ha cha lo hin pakai pathin nang ma ichi naw neo pi he pa na khut thinga kan jok sang pa hi i to ko hon chun alu chung ha khut ngam na kan nei pakai pathin na man phat te hin bu hin lang na cha he jong leng ka khut hi thing lo ta he jong le tu pha ta hin su thinga neo pi adinga azinei na adinga ai ni khulum ke adinga ki pa na le dam thin le wang le ham adingen phat the hin bu ding na khuna kan be do tan hi pakai pathi tu pha ta ama dinga kathu kase ho zo si hi ham phat na le ke pa na le lo len na a hi a pakai pathi alhun na ti adinga zo hi tia chu lo pin na le chang le lumun na a hi ding tia kathu kase ho zo si kilom ta ama wa kain se do zo lo ho zo hi tia chu nang man bon sa e be la pi na la ding zong ka ta wen hi so le pakai pathi anu ina nga mai cham a hen loi do en hi chi mai cham hi tu ni khu tu pha chan ge asen tu ya pa na hin pui na ke pa na thang wa ne so pi vel lang so le azinei na dinga pakai pathi ka thu mo he pa i zakai abon cha dinga ki pa na le chan le lu mo ne lo hen na mai cham ne so pi dingin na khut thinga kan han lo tan hi kabol kato kasi na pakai pathin dei sa wal ja ka thum na zong ama dinga ham se thi am khal ne ngai damen lang ama wang ka thum ka ta kabol ho zo si chu ama le lu na te adinga phat thin na len ta hin so ding in din i chu ho zo si chu hu hing pakai jesu krista mana ka thum hi amen Kipamin Pastor Puin kin theng chu insai pi tawin Neopi Jong hoi ta a e chu ho pastor na sei pi ho na phat chum pi ding tam pi ka ta sanin pathinin pathina buentin pastor puang hetabanga pan an la ho athu sei ho chunga pathin pathe ma chung han bu ta he we say thank you to pastor for the blessing and sharing his insights and now we will go to the speeches that let us hear a few words from the family members. And we'll first hear from Mi Pa, then Mi Upa, Mi Pute, and Anite. Please be ready. Let's listen with love and appreciation as they take as they take a moment to speak. So we'll call them one by one if they are ready. Nohon ban pat chung kila tawan na. Aput ama sa pehna chu Mi Pa kitiin. Mi pa choy le ungam pu hilitan aban achu mi pu pa nakigingin tin aban le mi pa mi upa mi pu pa chutale anite na
Good evening. Ani tha pha. Bảo min tabang ho ni ko gel phat lo jingka lama chun hi a hi le. Wan lang ivet a hi le. Gu judinga umtan. Ipi aboy hitalem tu ta sa ta ni thalam gu hung su pai yeng tan ka ti a hi le. Anon lungdong hi in Chongloi hon kin ane wa hi le. Gu azute te ti chu ki cha ki ti. It was maid. Ipi tu say diwal hi zong le mi pa hi na panyaw hi na ko hung din hin. Neopi hi masangan ka na seizi bangin ka kisele langgola ay lawa hele Dimapura kamulai chun neo chahin twins hi sonin. I know what is the bond between twins. Akingai dano unu to akingai dano ahilo the bond with sister to kahen, because I also have my kids. They are twins. They love each other, they fight each other. So the same time kadin tu ahi Neopi hin ji hum ne yong le au no dingai ha sa hin ka agel chu ka to muna ka agel chu hi le ka so pinun ji nei to yong le ke ji nei lo akum na lai ti chu alung them ma chu agel de hin ka agel pi a he le na ding a hin la ma yong pathen wang bon hong chang pe ding ta sanin tu ai patwa ko na chun Neopi chunga ki pa thu nu akona pasar pu akona hele ahil le apho le thil ho zo se chu ingai ta tawin kan chilang chu ha se pum katin ama hi langola ka kamu akona ka kisele apa ka kaven ahile apa no langola chun ompon a in lam cycle lama kagachi election campaign na kachi silang chanong kagathlai lut khan in chance ko kagathlai lut in kagachi achun ina thil ki khai ho chu ka vet le kalung dong in ki pau min tuni to pang phat pa le dam nei biwa pathiam ka thang wen chule ki ko yo se chule ni bit te hin pasal pa hin ai lo la ka pu te ho ka ni te ho nang su ke ni ki pa tu ka se chule tuna kong din do the ya ka nau nu la do the ya dam nei pi jin long pathiam ka thang wen tuna ka se no pi pe chu pham tia le tu lai ta e ga mu jong bo yin idin mong bo yin a hin la ni jam phat gol ha bor thelo ai lo la ki cheng thelo apart mun yo to lo yan te ha sak na thuk tama tam hian a hin la e ho lai muna Hyderabad muna dam se la ki cheng tin ho ai lo la gol ha ho ai bor the jiwin ka ki pa en chule tuni hin kapa kanau nu kinahin andam lai le atha num le de hin chule kapan an sei pi pen ji pham tia le step khat na lo ma sang hun thum vei yelin lang ban teng le na chuk na di chu chu ni na ti se tu ge ai ken kalung timin ga ki chin jing yang yin chule Neopi ko ma ka sei nom chu pham tia le dunia na panel na neo Hyderabad na inmun lo mun de chna ne na na Google ha na ho ai lo la na kin ho ki bor the hi
ama ni nang dinga enu na pa yong na pathi na yong hin ka na su mi lo thing chu tiang le tu nya ka nu nya yong hi lai mun hin adam mo jin hong jao thei tu hong jao then lang le ki pa di hin yong le ho la tha e ti yong yel jing tin chu tiang le ta hi jin jing ni ko tiang le na chi di tan na run na majan te za thei lung sit thei ya hin ko na man ding chu tiang le ka sei nom git khat chi pham ta la le si chunga hi sum le pa in cha cho do thei lo hin ki ngai lut ki lung sit ki za to ki he them tu ki ti le si chunga man tam pe ni chu le yo na pani no sei ta le si chunga thu ha ro chu gal azovin a success it ti chu na het ni min pi sei yong le ni ve thum ve na gyal ding apa han lang se yong le ai ta thu ha ding nanun niam ding na sanga lien na ute na pute hi lo ale na ma jon na yang mi ko tu them ita chu hin hunan man ding ka dei sen kanau te ni hi ai no ko tu suman tem kar ga seila chom khat la hung pil ha hona pana ni no na kan ton pe kanau te hi li na pana kamoya pana neo no pen gi a kana kan don pe ni tam ni banga yong service na yong kim phone tu ni ai ka ki pa de ka li so lo din hin la ye hin ken te ti changi kan ya wa pana ma yo si kan mu hin chi a he ngo a hil no hi na pu te na pa te na nun na pa no te ho na hil no na su min lo de so le tu na thi khat ka sei no mun nei ngai do min la lang se wa yang so ka mi li ho sal pi mi thi su lo na ti mai the ko pun ka sei nom tu na he kanu hen in sum mi ho so le ki pa thil pi han lang a hol pi nom thil neo cha cha men che tin AWS pastor pan na yung pi lang sila men ke AWS chairman kapu AWS secretary pa ikat yung people ng sit to kapangampu apa na ke kaputi chang sang kapata nang lapit kapanyaw kapangampu ama ja ay mayo si real lagi subuhi boyang inyo siya orang ay to kapu pastor pala mayang kapu hi wa nga bula pana sudah uto kai ki yo pa ni ma ba ki mo lo sin he happy kapilam ning mayang din do pi o si
ก็มาชมแนวมาดำเราเรียนก็พิธีแนวยาล้างไงแต่อีสานเป็นมาปามันยังดินดอกเกลือตินี่เดมันมันตำเทลายหายไปบ้านเอากันนี้มีไอระบานาอาระบานาไบเบิลซิมินารีอาและกังปา principal อานี่โมพูน่าฮิจับพ่อเนาะยังเทียสักจังยังประบุยไปเฮนี่นี่เนี่ยงดินดอกเกลือพิสมาอาระบานากังหักตาคนน่ะจันวันเราโน้ตนานหาแนวอีกครับกันดูทีมนูครับนุ่งทีมหอยลายนุ่มหำลุงเสด็จลังเงินยังปีแล้วจนเปล่ามินเตไอโรลมาฮีหูอินซุงหูบัวหินเต้นโยลังเลยปีเดียวกันอินูฮีกันยัลวินาฮีตัวหินลุงเสด็จยังดินปีโอเห็นนี่อามาเห็นบุตรลาปนามาเห็นไม่อุเสียกุนตุเป็นกี่ปะมันเห็นอามาจะอะไรไม่อุเสียโลดกันอีกคิมลุงเสด็จยังปีโอเนียวปีเมมโมเรียที่ก็อีกสิ่งดูเองตัวกับพี่ทีมแนวยาวล้างให้แต่อีสานปีจีนมาขัดเป็นยังนินโดปีกิบโบที่เราคิดพี่ห่อให้แนวให้นังเรียนจงเลยไงลุกมาจะเรียนอีสานปีนึงที่สุกันเสียตัวให้มีจินจงเรียนจงมินจงมิสมินจงอามาเห็นเนียวปีวินเนสโตหินกี่ป้ามินวันยังปีอ่อนกี่ป้าทิลปีจันจุงเอาดินที่จูเนียวปีเมมโมเรียลที่ก็จีกี่ป้าเนียวเรียนเลยไอ้ลูกมาจากละเนียวพิเมลานั่นกิจดูที่จูอินซุงมีอาคนน่ะทีมน่ะเห็นจะเลยตู้จงอันเนียวปีอาจจะได้โดนทิลปีอินซุงมีอาจะเลยดังทิลปีนานตินยองเลยเมียนเนียวขัดกันเซโนมินมาสเปน่าapaเนียวเลยนั่นเนียววินrefrigerator fridge kat api honin ki paum thein mai o se able pi hon chung chang ayong anaw nu chan lung sit na ya la ngai lu za hana refrigerator kan pin neo pi jang ki pa da nan neo na pa neo na pi le na pu mina na ki sanding se dong na ju do lo de abana anu te hi ho kanu te ho kanu len kanu ne bon wa seven sister hi win amo seven sister ho hin kin si le hin nau te chanu te hilwa le kin ho a hi ta hi pana la jiu hin chi chunga hi am hon AC godres khat tilken pi an bol pi kit win mo chung cha yong laya bon wa dang le ki pa thu ki sein abana insumia ke insumi thalenga thilpi ne kha ki pin che sumken biala ki tin che pute paten ina chon piu ina chon jing piu
ho khan ho cha chu an ki pizin chanu te ha ki hado jin sum ken bel ki ti he chi hi tu pen hen om pu yong le jinglang le ai the nan ki gom tam tin chu le yong ka ha din nom pun ji chu phat ka ha wal tan chai na khen tu nya pastor pau Neopi mai cham chu le ama phat the bo a yong Lhahdoh piu pastor u tham la pu au tham la lu se ten ka ve Neopi la chun ke pam te pam min ma cha mai go mai te la ke pam ya la chu dat bi se nei sa aki pa ke chan chan chu pa tan tin pathian mina se khil se warum le pathian min ing ki ngai dam tau ti aki pa pa hi ngai thim ta in anu so pite anu nung sanga pute hin a kaung din hin tunia katunu Neopi kitchen kin hung ho zo se chung che wa ki pa thu kain sein chule adi sanin tunia hita bangkin bol do theina vangthum pi na le Lhahdoh a aum theina hi thildang ji ai pon i society wa ikiloi khom na ho KWS a hi in chule dangdanga lam kai ho le pastor pa ahunga ikinu phathei hungbo piu hi kipana len penin kala in je chun ka sei ding hi zong le ama ho chunga de in kipa thu ka sen jing ni khu chan ge hi senior pastor pa in ikinu hi ei bol pi deu ei chai pi di bin au mina hila kipa thu sei zo lo sei win he apu te hi na chuni pi ki sei le phade ham ti hi ka ki gelin thanglin la len an sein apaneu pan an seitan tu lai ta hi katunu kitchen na dinga hin group khat ka ki si mu win ka ke ho le ka ke ho mozal zaluwin yo theyong ka umbe se po win kin hi sok so le ka kina lo zo ke dio khat cha ke ho lo wa kom di win au min jinga ki chei ding hi lang khana hin kalunga na wa thowin ani te niong lunga wa thowin tin thằng lên là trong lùng nắng cẳng đần đi sẽ bây giờ lệ chỉ là còn thầm phát training là thả ball phát đầu lên chỉ là không hi hít chân kia hi cái tu nụ hi ngay lúc nãy ta anh te ni au pa anu apane ok cái hồ nếu cha bắt thì này biểu hi ông không cái sền trái vậy ta vậy thầm mai cái đẻ khol kít điều không ngay tin cho chọn pulanga numei khat chapang khat ipina inumam atiu le tu lai ta cho chọn pulanga bol thei pe nu ta bang ka hinom atiu ko ham ti le nu chin khulam ta bang ka hinom ati dan he ni khat ato ki nu le meri kom ta bang ka hinom am nan chu lai ta viral chi le jan Neopi hi tu ni hin ipina hinomam tin dong leo kan ipia hidam za na sei mai the tu chung kin ka bol na wa hin ka tu nu hi kin kana he to ma hi na sata a milung chang nai ta ati lo chu apu ka hi wa nga ka tha zo lo kha ta bong cha na lung chang nai ta kha dai api nu ate api ding nu yong hi na sakit tho wa he ya chu api ding nu ta hin dấu lệ xuân lal mel pula chun tu ngai ka thi so ding a hin ma khwa hi ta bong hum dam ti hi ka gal to tho hi tai thang len lal hina sun lal thimin te na hum kamin ka naw nu ya ta sa le wa ngai tham poi ti ham ka poi ai lo le ta sa le wa ngai lung thim nei poi ti dam ka poi so pi ho hi lung thim nei ta in ko ma no hi e chun amazon ding te hi ka ven ka hi la tu chan awang chun na ngai lu mo mo ngave aba na jong na ngai lu win tin
สุเลนาอุปาอาหุงทิสุอินเกจุนอาทิสูงงานเลยอาทิโซนาอาจีเลยหุงกับใจเลยก็ดีจ้ะพัฒนาหุงทิสุอันนะหุงกับใจเลยก็ดีเห็นอากิมละอาหายตันไอจงจูอากิเกลเกลเลยเจ้าเลยอาลงทิมพะหมอขาเห็นเต็นอดีตอาจูตูนิตะบังนิโคฮีอินหลังฮิเลอาตาปะอาจูอาทิสูโลกิมโลไม่เทียอามินามิทิลงโลกิมโลไม่เทียอิจลายงเนาจิกาไอปีกางายมอินกมอนี่แหละลุงทิมนกมอนี่แหละอีกอะไรรุ่นเล็กใจตาเดียวอีกอะไรไม่เทียนุไม่ฮีอนุงสังอาฮีอาหุงเลยจิงเกติงแหละอดีตเราขนมไต่ตีเฮ็ดง่ายจ้ะอันโซติงแหละนาจีป้านั่นปุยาน้องเลยนอนจัลฮอนติงแหละเกี่ยวกับเกหินอดีตเราขนมไต่ตากันเกลเดนูเตนดังเกลจงแหละอันกงนบอลคอมฮัมไม่จำนะสิมคอมฮัมบาร์เดนน้องฮัมปีน้องฮัมแค่ป่วยน้องนอนจัลติงแหละวันอดีตเราขนมไต่ตีกเกลเดเฮขัดนานเฮ็ดดิ้งจ้ะอาจิตอิมาจอนเตอิลุงทิมฮีพัฒใจเปียอินูเขลาอินูอันจวบปัสสาวะเสียมังจูรูดินกุดิสิมาเสียจุนะรูดินน้องมีจะจูนัดทีนักทีดิ่งนันเน่กันเน่ดิ่งนัมีจูกับมีเนี่ยตีบังอาจูตัวนี้ฮีปฏินัดตรงดิ่งไอจีนี่ดีว่า first pledge ฮีดิ่งอาเดียจุโจทุนฮีจูนัดเสียทีละว่าเลยจุนตัวนี้ฮีนัดจียงเห็นนัดจีตาโลตัวงานั่นแหละดิไงเดี๋ยวจนนัดจีน่ะตำตักเสียเราเองปุยปาเตจนนุ่มอาจินนี่ดอกเก่งนี่ติงแหละอาปูเตหินพัดเทโบนะพุนอันซัมเปียวินไอเราแหละโดยที่เขาขังจุนตู้เตะดำเทนติงเงินอากางทาปินอันนั้นทอยจีวินจนสุมันบอลจงเลยตัวนี้ฮีนับปีเล่นนับปูฮีในหินตัวนูสิงคาปนาไอเราเลยกินดีว่าไอคิสาลว่าไอคิถูกคมตีกัลวาลจงหินกับปันนัดเอหอนจงฮีเบะเสเราไอเราเลยก็จะหอนป่อยกิติเมลจุนอดีตาหงดิ่งดานฮีจุนกิถูปีนัดเทียกับปันนหอนฮีก็กิถูปีนหอนินในนลาปีหอนินหลักนับปีโตกับปันนัดที่หอนากับหงปันหอนฮีก็กิถูปีนหอนินเกลินหลังนับปูเตอเดดิอาโลโซลานับปูเตอาตลกนับปูตองเลนอามาเห็นตัวนี้เห็นทูเซลกิลดิ้งไงนั่งไงเทยงอาศัยดิ้งนั่งไงเทโลยงอาศัยดิ้งนั่นมีที่โลลิวาทุยงอาศัยไม่เทนั่นนุ้ยลีดิสนาจงทัวเซไม่เทเอ็นละนับปูเตทุเซบางเงินทุเซยงกระเทียมปนเกยสังอาทีมโจยงโลโซละกังปูพิลังเอาเหมือนตินนาดำฮนานาจีปาดิ่งนาจีดิ่งปาโตนาดำฮนานาจีหลังฮอลเลนาปูเตนาปีเตนจงคุลังอ่ะอันคงหินตินพัดทีนาบุนาวจงตั้มตาอับอลทิวจงบอลินตินไฮเดบ้านานาปูเตนาปีเตหออินกะลุงเซเวกะง่ายลูเวกะหินง่ายวินอะหินละมีหิมินเปลเทโลเทลินบานลินอิสูโจเต็งเลยพาดุงจุยาจูเก่งในนานุเมนเก่งกินในหินปัสลินจีกินในที่หินอิจิพาดสเตสนาทุนตาเซนอิดเฮจงแล้วนางไอเฮจงแล้วนาเก่งในนาหินนาปูเตนาปีเตหินพัดทีกบูวินเฮอิปุยปาเตจุนพัดทีบูนิเต็งเลยกูปีจังนามพานาสาบังินหินสานอติเวนจุเลวมกุยพานาสาบังินหินสานวอปีไม่กำนัสาบังินหินสานเกลเจลเกเหนัสาบังินหินสานเปียงจอมปานัสาบังินหินสานไฮฮิพานัสาบังินหินสานจำกอลพานัสาบังินหินสานเตียงมูพานัสาบังินหินสานเจ้าไวพานัสาบังินหินสานเขาปีทุสอมนัสาบังินหินสานอตูลโงนัสาบังินหินสานกตุยลุงเทียงกวีลุงวานัสาบังินหินสาน
cha le nawin hin san nei logovin hin san chungmang pathin phathei bu hung changin tunu Neopi pathinin nakal chuna nawai lun nawai kun na sam number za la som ni la kha changi na nawai kun nawai lun na chingjing han hi chen na chingjing pa pathin chun na puijing ta han ka ki pa e che chu kei pu hi na ka pha tan te cái hôm lâu na ago cái mang chỉ tập bằng ai in thu xây thêm dòng cái bộ in em mi lại dòng căn hạt hạt lâu dễ chọn là khăn họ dòng mi thu xây họ dòng cả hai hệ thêm buồn bây dòng lệ chỉ lại căn na sọt ta in coi mà dòng Chongloi hàng xin kiti u lên nào dòng cái tầm lâu dễ chun apang di lâu dễ cả hong quan thu bộ in ipi ta dòng lấy ta bằng phát phải pe và pathin chu Neopi na le thangwa na kahin pe masain chu ting le tuni Neopi in hitabang ni ko amu the na hi ka bet na hi le neu sakat ka sei no min apa hi kan het mi a hin ka huing ho an hi in abol ram dai chu kan het ki bok wang ka kan ki ho go phapo bin zong le kan het mi in agol na ho kan het hi in ajinei zo ba zo kan mu ta lo kamu manta lo hi chai zat ani ajinei thei chai zat ani no hi acha te yong kamu be se hi in izong le hi chulai Hyderabad na zo wa apulan le bin hi ko su thu sim tham khat han se yin ni le thum be hi ai na lai jin ama in alung tu hi ka be na hi le lan ne bin hi se hi na ma bin a determination hi a hat ne ti kamudo in ahi azi chu tu chung thil ki gung ho hi be na hi le abai be se po in zi chu ta san ki ba pi hi lo ze a chu thil ki gung ho do se hi igel tabang chu e ho ta san ki ba pi ai lo le chon na khan nei ki ba pi program ki bon tabang chu anawa sit set thei po in ka la ting le cha ti lang a chu cái chú cái gì vậy tại cả là tin ấy vàng là chú cái việc này để Neopi in alung tuk asu bút lít nón dan chú cái việc này để lung xít cái sát hệ gì nhân tiếng để qua dòng cái chip pa pi hệ gì chú gì đi pa hi pathin cô hi lâu vàng nhân ita sanu cái ba lâu vàng nhân pathin in ama ahin ko adinga ana koi pe chú hi đi dan ai ta in cái gì chú dunia hi chân gì hi amma in atuk be se le asu pathinin dong alampi a hinon pi a hitabang pha ni tam hi dong le kimang the he ti chu ka he in ka kipa in ting le hitabanga lung tuk nei ta ai lo le lung len ta kenga apulan ne se wan chu kisun pi ta na hi in zina nei nung ting zong le ka in zong ka sei ta in thil tam ta wang ka sei nom pu ani dong le ta san ki ba pilo ti ki cheng na hi ji chun le si chunga na ngai pen na dei pen na lung se pen kom na zo dai ta in ta sa na chen khom pi de hi te in e hol chu thi nung hin ko a ume ki ta san hi ji chun khat ve jong chun ka sei ta in ban gam ni ko ge ya na ki hon rut pi te te na dinga tau na ha mana na manding ting le iti lampi kabola amahi uring na laupi ta hi kamu sa the dham ti oi ta tu ni nani hi na zala advice ai lo le to heal ti dham kahin nei na ai in na chi na dunia ka hung din lo na hi chong hang na supi na una naw te ho koi no hi zon am kham khamin tim til neu chakat ka hin bo do vin hi chu dressing table ai it ahung thung lai jin ahung thun te le na nge in kan te le ti dan da na an na ki su tu de he hung din lo dai zong le chu mi itam lo je vin a hausa lo po vin nang dei bang ta ai lo le koi ta len pi ta jong kan sim pi zo po vin hi jong le nang man ka ngai lu naw ka vek sa na wa kan bol pi hi ti chu anakia vin lang na ki vet ting le nei jal lo zu zu le ba
chỉ chú in tin bắt thiên in loi pa zong na loi di pa zong nang zong bắt thiên na bo in tin cha le nào hello le ta sa in chen lo chen lo zong bắt thiên in bắt thiên na hin phung bo in tin na chi loi pa an apa hin lang asu nào nên lang in sung mi te ho zo si dingin zong man song hung hi zingin lang mi lung set na chan the na dingat ado langan amasawat sa iban sun ginew sa ana hin ko pathin dai bang hin ko sa na bola ahile pathinin na lung set ding mi tam ta nin ko pe de ti chu gel do zingin lang ginew sa de manaw chu mi no ya ke mo thol ding tin aka se ko in patit sa mi ngai lu the ya ding mi za the ya ding he ti chu anagel do ki min lang ti chu yin tin since I'm seeing those who cannot speak and those who cannot understand our language, I just want to brief a little bit since Pastor Kisan and other village relatives are also here. Why do we do this bridal blessing prayer? Is the reason we love our daughter, a sister. For me, she is my niece. So when she is going to leave the house, this is how we arrange, we organize, and we invite our relatives. And the main part is we invite our pastor wherever we may be. So he will give some advice or encourage so that even after she is married, she will remember all that and she will live with that. So this is the main reason is blessing ceremony actually. So we send you with God's blessing physically, spiritually. May God bless you, Neopi and Yvette. Thank you. Kamin hi hai kunem lun kim gan lama thang hun zan nu ka hi e thil thum ka sei no min chang thil 3 sentences ka sei no min khan chu chai hin kham tang ka choi hi chi hi thil thu pi ta ka gel thil hi e aji chu hi chi chang dinga hi kilom ka hi pon a hin la e chi ka chan theina hi aji uma hi e thi thim he thim hi ka lok kanau ka gol a hi in ka sen gol hi in chu ke ten la ka so pi hi in chu ke ten at the same time Neopi apa hi apa te hi ka in sum tabang bang ka na ki gel in sum khat an hi be izi chun mi cho min ka ki gel thei po in mun ge the jong ram pathin min na mi hi chang so piu le naw mi chang in ha theina hat na na sim pi thi ja la bin na mi chang che bin pathin min chi bai ka hi pi ki pa thu lo ka hin se ni chu ke ting le ke ma hi kaloi pa hi ben mali ho hin kolkata ho hin tu chunga inam mi deu yan thi ta hin po man na wa hi theological seminary hu ki hal ha pa na trulo a kai chai lo ho jo se chu ke ho ko ba hu bin tia kaloi pa hi ko hi in hi cha hin mi som le ni ma cha pang mi som le ni ma hin din hi chi hi mit sing kuma pathin gal do na chu te la pathin blessing gal do na te chu ka wa jin ho na hi in ken koi ma chal ka he point aji chu officer ten sunga ping ka point chu te le mi min thang ten sunga house ten sunga ping ka hi point aji chun koi ma mi ong ka mi ong ka he be se point a hin la ka het sun chu ka khulang u sai kula pa na chung lang a hin chu ki ting le ke ma khanga ka na het mi ho chu tu in jong a lo long tam pi tai ka kum jo tam hi lai he
kum som nga le kum bu ka hin lai to a ka hi din lai he jum ti de tu din la ka so pi ka naw nu chu ki te la Neopi in ngai ta agul pa to ki chen na ani na hon din hin pathenin phat thei bu honin din anu honin ama ni ding se se i lo aso pi le naw anam mi de a ding in jong hang san ta in pathin mang sa han lang patheo hin bu honin ti ka hin thum pi nom naw ka dul pa ti ho ka ko mi ti ho ki te le ka loi pa de sa pang ho ho jong si ti he ka hin si hin ka ki pa in hi ta banga thu pi len ta hi chi in nei te ang hi in te hi ka pai se jing ke hi ai wang kin ka mu kha lo hi ka ki pai Neopi chla ya chi sin kin in te khom ki mu hi chi chu hin tin ka ki pai na ki bai hom now chu ki te la ke so hi na ke ws ya no ba zo se pathin te po jing han lang na tam ta le chu ten le pathin leng ga ma hi han lang ta sa leng ga ma hi jong le ki bang cha na ki tu cha na hin supung jing le nam mi teo hat na le ki pa na hung hi thei jin na dingin malama hin kwa na sa ta pang hom jing ben tia tim na le ki pa na le tha hat na advice ki bol ka ki pa mi hoa ko na chun holim na ngai ta chun ngai ta win pha jong zo hong ki no them tan 8:30 hong hong di tan na e to hi abana hi Neopi phat in bi deu hin to hi Neopi phat hi an ki la pai di hin tin Once again, good evening to everyone, aunties and uncles and everyone. Ama sabani ni ta mga Neopi ta ho meeting aju ma cha hi zone lekin keling aju tu pi ta ti hawai ka bol thai jin pathin ka thang ba in iti kin ho hi gin chat lowa ka ya sa nga hoi zo ko zo in gon pi ka pulang neo ka paneo sala ka u hi in sala ka ni te ho ka nu ho ka ni te ho sala Hyderabad loi te ho hi in ni chung chi bin ki pa thu ma speni kan se in tu yung le tu hapana tu gilta ta ho ne hin se pi hu Neopi pasa pa ko mal ki pa thu kan se in tale ho gung lam kai ho ne hu pi ze gung ki pa in ko ho hi ko ki pa in kai ding la bon sa ta ni in gel do ze in ta ze chu tale me supporting win ta kung ta wi. Yeah, that's all. Thank you so much. The bond is very, very good. Ito ni ko paro ni mo sa patin ko mga belang kipatukan si titan jupitante kipai. Neopi ka la ke hong kap hop se na pe jong le ki pa min Neopi jong ki pa na le so heti jeng den na. That was truly special. Neopi, thank you so much. Now, banai chiutin hauzang he lai nom ham hauzang chu minute khat pa na thu min na ama hi phat ka api te sam cha. Bidang be long ka si udi pon na bu lo le su pileng leng ti ta bang khat zalai khu pi mu na thin ran ji na si ding ga om le cái ni loi chang cái pa pi be se ron thi me the i ma cha ka nei hon pon jing la thai la chi thi pon tin ti thot ka ti thon e chun ka loi mu chun e chi ma dina asu pi ti daw tin su pu pon ve kham tang khat ka ga pi num thon lu si tel ma chung hen la chi e ga pi do pi pan ti Neopi zong pathirin pathe bu in tin achen amuna ang santa panla in khu man ding himayin te ang suki ni phat man te pai en mi pi chunga ki pa thu 7 to ai program cha chai na lang hung hi diutan
word of thanks nema sautin si word of thanks ke chai chai le la ya nunga min chong ama hin ke khen na la cho hi sa pi pai pai du tan mi pin sa pom lo ba ama ne ke ko pai pai tin nunga min chong jong phat sumang talovin ji chu phat hong ge sang che che hita ja je na chun ton word of thanks we'll hear it from Panorbu family bepa. So I invite Panorbu to come and give the word of thanks. Good evening, Nilapha and Namaste, Savijanalai. It is the first time I am doing this word of thanks, so I think I am a little bit nervous. So I think, first of all, I would just like to read it out. For the first time, I have been Bepa, and it had been a wonderful experience to witness not only from Neopi's family side and all, and I have to be involved with Nived's side. So it was really a wonderful experience for me, and I can understand the feelings and the emotions involved with the family for both Neopi and her family especially. And it is really a moment of full of emotion is there, and I can understand. On this auspicious day, let us all first give our gratitude and thanks to God Almighty. And I would like to express our sincere gratitude to the pastor of KWS Church and to the chairman of KWS and secretary Mr. Thangcha and Mr. George. And I would also like to give thanks to Pa Nampu and Pa Lalnyo for being the support for this entire program, at the same time, or of course for the wedding also. And a special thanks to all those, especially who are working in the kitchen, and all these arrangements has been made by them. We have to give them a round of applause for them. And apart from that, I would like to also thank to the family and friends from the groom side who has come here and made it for this blessing ceremony. And apart from this, I would like to thank all of you who have come here to gather in this moment and made it a special occasion. Thank you. Keep on me, my husband. Thank you so much. Now we'll move to the next, and we have for the closing song we have a special number from Nunga Mingchong. Hello. Pathin lo pina ding von choi ti la kan sa li chu ting le
thei na bon ten la sa na to hai ki chai na lang chui hi thangan closing prayer chu pa jor sidin aniki gung tin hi chi ki chai chai a hele an kung ho jong chu ini pai du tan ready hi tan jema sanga chu abasal te ho ko masat sa utin aban banai hin ki tol din tin. Before we close the program in prayer, I'd like to let everyone know that dinner will be served right after the closing prayer. I request everyone to stay and enjoy the meal. So now I call Pa George to come and do the closing prayer for the programs tonight. Thank you and God bless everyone. Kipa amen na tuni la cho akap jong vin anui jong vin hela ka thei mong cho hinan he jong la hitabang phat bui lai ta hitabang kin thupi ta iman thi hi pathian thangwa ading hi join na je chun pathian thangwai nom hen lang jing ni khwa ikin man di ho jong phate cha iman thei na di vin jong mit ibon vin taw nan he to kinu tin na phat chai ne hi ta je chun ken taw na chom chan neng katile ka kipa pakai na lungsi na le happy na katon zalawin pakai naman muntam ta hin tuni phat ho hi kive han lang le pakai ta banga chu ha san na boina tam ta jong le hi chalai muna cheng pakai hi ta banga program ho ka bon the ho ka vet wal pakai na min thang wa lo the hi zo in na min leng kain thang wa kin hi chule pakai na man ve timin tuni jong kapat nuwa ko na azo chan gya nang man pakai ta cho ima cha boy le hila nihin pui gal kai ji enjong na min lo pi kin thang wa ki ni hi chule pakai tu ni pha na ikoma hung to kaso pinu jong pakai nang man dam na te pin lang hita za pakai ang in ajani na ho azong pakai nang man pi a aloi pa to amani jong pakai lung kitu ta hung che na pakai in sung hin sim the na dingin jong nang man dam na te in pin kong ta win hi chule pakai nang man tu ni hla phanin jong hitabang chun pakai ta saki hin so na dinga an ne tu don kain ki sim ho jong pakai hiniling ton ning ka hiwin chikane ka don ho zo siang pakai nang man mi he ma ko na thil ki bol hi ji in cho jong nang man hi su thing piwa athing ho kan ne khawa ta sa jong pakai ki ngai lu na hung ki be cho na dingin nang man ka ne ka don ma sang jong nang man su thing kin kong ta ni jing ni kho ajong pakai kong ki man cha ki deu hin chika ki man cha na diu ho ajong pakai I ma cha boina le ha san lawa pakai patti ke cha ni kho ho jong kain man ki the na diwin nang man jing ni kho ki man cha na diu ho zo si nang man ni pi ki diwin kong ta ni iza kai wang nang ma tu en nang pa phat ma nang man som pi divin ka taw na holung sin en san pin cheng chon sina kom lai ta wa thi san man ta hlet pau na Jesus Christ ani min thing ta hung taw zo hi amen.
gom thế lâu hầm nắng